Micro 7 Pro. Okay, đẹp phê. Left clip là không làm thể sang được sao? Okay, chỉ mình là na. Phang lo sa nên như okay tiếp đến na. Đến nhà nghe, xong nghe sang đai, anh thấy là ta đòn đai, thế năng có chỉ có làm tốt này cả rồi ngã. Làm anh đi năng làm mình ta đây anh để default làm tốt này ra, để acoustic piano ngã, để icon pump sum để keyboard crank, để có instrument track ngã, để puna audio track có là không lắm mà phải mua. Okay ya, can bắt có na. Bên để micro 7 phải bay vào phổ na, left click là không làm thể tiếp đến na. Tại nhà screen mình là na, nếu cứ sao mà xem yang ngay zoom càng là tan na. Yan để xả thải anh thấy nhỉ, để instrument track thải, tí năng cầm cái nắn mày chỗ, tí năng mà lì chỗ chẳng mà lì đùa nè ra, yang ngay là ngay xả chỗ na, ngay xả chỗ rồi là ngay xả đùa nè ra, để audio track thải mong tí năng cầm mày chỗ, ngay có là không xả tuần đá na, mình nào cứ xả ngay xài, ok ya, tí năng có chỗ chính sang chẳng, để put na ok ngay phải tìm na, tiếng chẳng ngay ya mua đồ thêm ra ya, này có ngay là ta để instrument track có là ngay xả rem cho acoustic piano ngà cả bộ thế là ngay xả rem ngái để audio track có là không ngà phải em mua cả rem ngái yak lang bé can pat có na yak lang bé để micro 7 phải phải phổ na left clip là không làm được sai yak nó có sang hoa sai ngay zoom càng na tan na ok mình ôm nang ní có để instrument track thà cam khu máy toàn nè yak ngay có 0 phải sát toàn na để audio track phải cái jam như ngay có audio track phải mà lì cái lô tan na nhưng mà lì là ta đã sai chính sang ngay rem cho ok ngay phải ngay một chút na tip nằm đứng nó có sai ok tip đất sai left clip làm mình tip đất sai để nhận năng có ngay có instrument track thà 0 toàn đam cho instrument track ngay để audio track mà leading wrong phải zoom càng nam mùi cái ngay ok yan để audio track có mà leading right rồi đi nào ngọn lắng anh phải ra nhá anh thì select xong chỗ ra rồi select ra cái chỗ ý anh thấy cái thọc này có ayong thế rồi mà đấyแต่ว่าก็ยันอันส่วน select ช่างแต่กูช่างsangยัง right click phải dip ra dip sangยังอันที่ก็ delete นำดูอันที่ก็ตามraอันเดี๋ยวเป้าอันนั้นแหละก็อันมียามูดอันเดี๋ยว delete track งาphảiอันที่ก็ left click หลังมีเท่ dip แต่ra ชกกี่ก็ control shift D เลยง่ายยังไงเดี๋ยวยังเดี๋ยวหลังไอ้มีมันมาเซรั่มจอมส้มห้างงามเสียโอเคเดี๋ยวไป dip delete นะจ๊ะอันที่นี้ right click ติดนะยามูดอันเดี๋ยว delete track งาไปอันที่นี้มูคาตามนะชกกี่ก็ control shift D เลยง่ายยังไง left click หลังมี dip แต่เสียแต่ยังเดี๋ยว audio track ก็ละข้องชาอัมเสียยังนั่นละก็ไงเดินสานเอาไป select จอนั่นไม่ชกกี่เท่ dips นะ right click dip ไปฮะ control shift D เท่ dip แต่เดี๋ยวเดินยังงามแต่ audio track ก็ละง่ายช่างอ่ะเสียที่นั่งก็มีน่าลาวา track นี่เพื่อ delete เราก็มาอันจ่อ non bass ก็มีอย่างเดชาก็สากะยันเด็กก็ left click หลังมี dip กะ dip เซงอาจารย์เป้าหลังไอ้มี crap ว่ายันเด็กเพื่อซ่อมอยู่ก็อาจารย์เด็ก insert audio track อาจารย์ชื่อ audio track หลังไอ้มีจัดนำดูชาแรงอ่ะเดี๋ยวอย่าง left click หลังมี dip จังหลังไอ้มีจัดวันนั้นแหละแต่ก็ก็มันเดิมปูนะ insert virtual instrument track งาเพื่อเลต้าจังก็เด็ก instrument track ไอ้มีจัดว่ายังไง left click หลังมี dip แต่เสแต่ยังเดียว acoustic piano งาเท่าเราเด็กกับพอเท่าเรา instrument track ไอ้มีจัดว่าการงายังไง audio track ไอ้เป็นเลต้านาเรียมจ่อเด็ก insert audio track งาเพื่อ dip แต่เสแต่ยังเดียว audio track ก็ละข้องพิมพ์มาเสกลางไป instrument track เพื่อมูลค่าพิมพ์มีจ่อในก็สถานะเมื่อเด็ก insert virtual instrument track งาเพื่อเลต้าแต่เสแล้วคลิป dip แต่นะแต่ยังเดียว instrument track ละข้อง audio track ละข้องลูเซ่คุเรงไงเจจูกบาไซไงก็มีเรื่องมิวส์เอาเลย